Zamislite da ste rođen 1900. Kada imaš 14 godina počinje Prvi svjetski rat i završava se kad imaš 18 sa 22 miliona mrtvih. Nedugo zatim svjetska pandemija gripa koja se zove Španjolci ubija 50 miliona ljudi, izađe živ i slobodan, imaš 20 godina. Onda u dobi 29 godina preživiš globalnu ekonomsku krizu koja je započela raspadom njujorške burze, izazivajući inflaciju, nezaposlenost i glad. U 33. na vlast dolaze nacisti. Imaš 39 godina kad počinje Drugi svjetski rat, a završava se kada imaš 45 godina. Za vrijeme holokausta umri 6 miliona Židova. Biće ukupno više od 60 miliona mrtvih. Kad je 52. Korejski rat počinje. Kad imaš 64 godina, rat u Vijetnamu počinje i završava se kad imaš 75 godina. Kad imaš 92 godine, počinju prokleti rat u Bosni, niti si spreman, niti možeš da vjeruješ kako braća ubijaju jedne druge. Ali beba rođena 1985. godine vjeruje da je njegovi nana i djed nemaju pojma koliko je život težak i preživio nekoliko ratova i katastrofa. Dječak rođen 2023 godine danas vjeruje da je smak svijeta kad njegovom Amazon paketu treba više od 3 dana da stigne ili ako ne pređe 15 lajkova za njegovu objavljenu fotografiju na Facebooku ili Instagramu. U 2023. godini mnogi od nas žive u udobnosti, imaju pristup različitim izvorima zabave kod kuće i često imamo više nego što je potrebno. A ljudi se žali na sve. Imaju struju, telefon, hranu, toplu vodu i krov nad glavom. Ništa od ovog nije postojalo, ali čovječanstvo je preživjelo mnogo ozbiljnije okolnosti, nikad nije izgubilo radost života. Možda je vrijeme da budeš manje sebičan, prestani cviliti i plakati.